kuri bbc.gahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Mwiriwe hoteze amatwi BBC Gahuzamiryango aho uri hose ku isi, ikaze kuri radio no ku rubuga rwa internet bbc.gahuza.com. Twisegure ko badukurikira kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho kuko dufite ikibazo cya tekinike, ariko nibidukundira muraza gukurikira ibi biganiro uko ikibazo kiza kugenda gikemuka ku mirongo migufi, nabyo muratwumva kuri shortwave. Dore ingingo z'ingenzi amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa gatanu tariki ya 19 z'ukwa kabiri 2021. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko yiteguye kujya mu biganiro na Irani n'andi mahanga mu buryo bwo gusubira mu masezerano yo muri 2015 yerekeye bitwaro kirimbuzi bya nuclear yahagaritswe n'uwahoze ari Perezida Donald Trump. Aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi abantu miliyoni 13 muri Leta Texas basabwe gushyushya amazi mu gihe ibihe by'ubukonje bikomeye byakomeje kuzambya no konona ibintu. Turavugana n'umwe mu barundi bahatuye. Naha amatara mu bice bitari bike asa nari karagaruka bakayasabikanya, ivyarateye ingorane kubera ubwo bukanye. Imihora izana amazi mu nzu ahatari hake yaramenetse, amazi yaciye atera mu nzu, ivyo vyashitse mu ngo zitari zike. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ryafashe icyemezo cyo kwimurira ishami rishinzwe guteza imbere umupira w'amaguru mu karere mu Rwanda. Ryafunguwe ku mugaragaro na perezida wa FIFA Gianni Infantino, na perezida wa Tanzania John Magufuli. We yasabye abaturage iminsi 3 yo kwisonjesha ndetse n'amasengesho mu rwego ngo rwo kurwanya ubwandu bwa COVID-19 mu gihugu. Muri baza muganga turagaruka ku ndwara ya vitiligo cyangwa urubara mu Kinyarwanda. Vitiligo cyangwa urubara ni indwara igaragara no gutakaza ibara umuntu aba yarasanzwe afite. No umuntu ari igikara ukabona arimo aragenda abanka nyamweru. Ibiganiro biwe na Mark Niyonkuru. Ibyo byose ariko mbere yuko tubirambura mu kanya, reka mbanze mpijambo Jacques Niyitegeka abanze abagezaho andi makuru y'ingenzi avugwa ku isi. Arabagezaho ari mu rugo kubera impamvu zo kwirinda gukorera mu biro turi benshi kubera indwara ya COVID-19. Jacques. Umuryango wa G7 uhuriyemo ibihugu 7 byateye imbere kurusha ibindi wiyemeje gutanga amadolari abarirwa muri za miliyari yo gukoresha muri gahunda ya ONU yitwa COVAX igamije kugeza ku bihugu inkingo z'indwara ya COVID-19. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyemeje gutanga miliyari 4, naho Ubudage bwiyemeje gutanga miliyari 1.8. Umukuru wa leta y'Ubudage Angela Merkel yavuze ko icyorezo kizatsindwa igihe umuntu wese utuye isi azaba yarakingiwe. Ubwongereza buyoboye umuryango wa G7 muri uyu mwaka niwe bwayoboye iyo nama. Minisitiri w'intebe wabwo Boris Johnson yasabye ko hajyaho umugambi wo gusana ubukungu bw'isi bwononwe n'iki cyorezo. Yavuze ko hakenewe kongera kububaka neza. Perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli unengwa cyane kubera kudaha agaciro ingaruka z'indwara ya COVID-19 yasabye abaturage b'igihugu cye kumara iminsi 3 bari mu masengesho kandi bicisha inzara kugira ngo babashe guhashya iki cyorezo. Avugira mu muhango wa kabiri wo gushyingura mu minsi 2 ikurikiranye y'umunyapolitiki mu rwego rwo hejuru, Perezida Magufuli yavuze ko atazashyira igihugu cye mu kato, maze avuga ko coronavirus ari ikigeragezo cy'Imana. Yari mu muhango wo gushyingura umunyamabanga uhoraho mu biro bye John Kigazi. Ejo Vice Perezida wa Zanzibar Seif Sharif Hamid yarashyinguwe nyuma y'ibyumweru 3 yanduye COVID-19. Tanzania nta mibare mishya y'iyi ndwara yari yatangaza guhera mu kwezi kwa 4 k'umwaka ushize. Humvikanye imbunda zikomeye n'ibintu biturika mu bice byinshi by'umurwa mukuru wa Somalia Mogadisho, aho abayobozi batavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeje kutubahiriza itegeko rya leta ribuza abantu benshi guhurira hamwe. Amashyaka atavuga rumwe na leta arasaba ko Perezida Mohamed Abdullahi Farmajo ava ku butegetsi nyuma y'aho manda ye irangiriye mu cyumweru gishize nta matora abaye y'umusimbura. Hari amakuru avuga ko abashinzwe umutekano barashe mu kirere mu gutatanya abigaragambyaga. Ni inkuru ya Andrew Harding umugezweho na Victoria Wonkunda. Wumvise ayo masasu avugira mu mihanda y'i Mogadishu ushobora gutekereza ko ari ibintu bisanzwe mu mujyi ukibasiwe n'ibitero by'intagondwa zigendera ku matwara akaze y'idini ya Islam. Ariko ikidasanzwe ubu noneho nuko atewe n'ikibazo gishobora kubangamira akazaza kose ka Somalia mu rwego rwa politiki.
Imbarutso y'iyi mirwano ni icyuka kibi kimaze amezi gitutumba kubera kunanirwa gukoresha amatora mu gihe cyagenwe. Ibi byatumye perezida avuga ko akiri ku butegetsi mu gihe abatavuga rumwe nawe barimo abayobozi bakomeye imiryango n'uturere bavuga ko batamwemera. Amahanga amaze igihe afasha Somalia kwiyubaka nyuma y'imyaka myinshi y'intambara. Ariko aya makimbirane mashya ashobora gutuma ibi byose biba impfabusa. Umwuzukuru w'umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri, igikomangoma Harry n'umugore we Meghan batangaje ku nshuro ya nyuma ko bavuye mu muryango w'ibwami. Hakaba ari ibintu bisa n'ibyakuruye umwuka mubi muri uwo muryango. Nyuma y'umwaka beguye ku mirimo ikorwa n'abo mu muryango w'umwamikazi maze bakimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Harry n'umugore we bavuze ko batazongera gukora akazi kagenewe abo mu muryango w'ibwami. Avuga ko hababajwe n'icyo cyemezo, umwamikazi yavuze ko Harry n'umugore we batashobora gukomeza inshingano n'imirimo byagenewe abitangiye gukorera rubanda. Ariko Harry n'umugore we basubije ko gukorera rubanda biboneka hose kandi ko bagiye kwikomereza akazi kabo. Impuguke z'umuryango w'abibumbye zishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ziravuga ko muri Sudani y'Epfo hakomeje kuboneka ibikorwa by'urugomo birenze urugero. Icyegeranyo gishya izo mpuguke zashyikirije akanama ka ONU gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu kivuga ko mu mezi make ashize ibikorwa by'urugomo byiyongereye maze bigatuma abaturage b'abasivili babarirwa mu magana bicwa cyangwa se bagafite ibyabo. Ni inkuru ya Imogen Fox umugezweho na Yvette Kabatesi. Sudani y'Epfo ifite guverinoma y'ubumwe, ariko ibikorwa by'ubunyamaswa biri ku rwego rw'uturere turangwamo imitwe yitwaje intwaro ishingiye ku moko birakomeje. Uduce turatwikwa, abagore n'abana b'abakobwa bagashimutwa ndetse bakanafatwa ku ngufu, abahungu nabo bakinjizwa mu gisirikare ku gahato. Impuguke z'umuryango w'abibumbye zivuga ko abarwanyi benshi bagenda babona intwaro zikomeye, bishobora kuba bigaragaza ko leta ibirimo cyangwa se ubufasha buturutse hanze y'igihugu. 75% by'igihugu ubu hibasiwe n'imirwano. Icyegeranyo cya ONU kikaba gihamagarira guverinoma y'igihugu gushyiramo imbaraga zitajenjetse mu rwego rwo kugarura umutuzo. Ibi byaba birimo gushikiriza ubutabera abakoze ibyaha. Umunyasudani usaba ubuhungiro yatawe muri yombi mu Bufaransa akekwaho kwica ateye icyuma umuyobozi w'ikigo cyita ku mpunzi. Abategetsi wo mujyi wa Po uri mu majyepfo y'igihugu baravuga ko uwo munyasudani w'imyaka 38 yari aherutse kwimwa ubuhungiro. Amakuru havuga ko atabaga muri icyo kigo ariko ngo yigeze kuhaba mu gihe cyashize. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Gérald Darmanin yavuze ko hazajya aho byabereye kandi yihanganishije abo mu muryango w'uwo muntu wishwe wari ufite imyaka 46. Prudent. Urakoze Jacques nitegeka kuri amakuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko yiteguye kujya mu biganiro na Iran n'andi mahanga mu buryo bwo gusubiza amasezerano yo muri 2015 mu bikorwa yerekeye ibitwaro kirimbuzi bya nuclear yahagaritswe n'uwahoze ari perezida w'iki gihugu Donald Trump. Iran yatangiye buhoro buhoro kurenga ku masezerano nyuma y'uko bwana Trump asubirijeho Iran ibihano bikarishye. Ubutegetsi bwa Joe Biden bwanatanze ariko izindi ntambwe zo gucubya ubushyamirane na Iran. Inkuru ya Barbara Plate Asher murayumva mu ijwi rya Yvette Kabatesi. Iyi yaba ari intambwe ya mbere ya diplomasi ikomeye na Iran mu gihe kirenga imyaka 4 mu nama ya mbere yakiriwe n'umuryango w'Uburayi mu rwego rwo kwirengagiza kuwatera intambwe ya mbere mu nzira itoroshye yo gusubira ku masezerano ya nucleaire. Kugira ngo igaragaze ubushake, guverinoma ya Biden yoroheje ingamba zikaze zijyanye n'ingendo zari zarashizweho na bwana Trump ku badiplomate ba ONU b'abanya-Iran. Leta ya Biden yanarebye kandi ku kuntu yashyiraho imbaraga ngo ibihano byose bya ONU kuri Iran bikurweho. Naho ku bijyanye n'ibihano bya Amerika, bwana Biden avuga ko azabikuraho mu gihe Iran iziyemeza kongera kubahiriza ibikubiye mu masezerano, ariko Iran yasabye Amerika gukuraho ibihano bitarenze mu mpera z'iki cyumweru, ikangisha ko izabuza uburenganzira bwo kugenzura ibigo byayo bya nucleaire mu gihe Amerika itakuraho ibyo bihano. Naho ku ruhande rwa Amerika n'ibindi bihugu by'Uburayi bagiriye inama Iran kudatera icyo bise intambwe yo gusubira inyuma mu gihe hari hageze ko bajya imbere. Uburyo Iran yakiriye iryo tangazo isa n'itabyakiriye, ariko ntiharamenyekana uburyo izasubiza ku bijyanye n'ubutumire mu biganiro.
Tujye mu karere k'ibiyaga bigari aho ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ryatangije ishami rishinzwe guteza imbere umupira w'amaguru mu karere, FIFA Regional Development Office. Gianni Infantino, perezida wa FIFA, yatangije iri shyirahamwe i Kigali mu Rwanda ari kumwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga Vincent Biruta. Ni urwego rwahoze ariko ruri mu gihugu cya Ethiopia. Abategetsi ba FIFA ntibigeze batangaza impamvu bafashe icyemezo cyo kurwimurira mu Rwanda. Inkuru irambuye tubibaze umunyamakuru wa BBC Yves Bucyana. Impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku isi FIFA yatangaje ko ishami ryayo ry'i Kigali rizaba rishinzwe kuyobora ibikorwa n'imishinga by'iterambere ry'umupira w'amaguru muri Afurika yo hagati n'iburasirazuba. Iryo shami rizaba kandi rishinzwe kwakira inama z'abagize FIFA muri aka karere no gutanga inama n'amakuru ku mupira w'amaguru w'akarere ku cyicaro gikuru cya FIFA i Zurich mu Busuwisi. Muri Afurika hari n'andi mashami ya FIFA i Dakar muri Senegal ni Johannesburg muri Afurika y'Epfo. Ku ruhande rw'u Rwanda, Minisitiri wa Siporo Aurore Munyangaju Mimoza yatangaje icyo yumva u Rwanda rwiteze kuri iryo shami rya FIFA ryazanywe mu Rwanda. Muri gahunda za FIFA bafite harimo program y'amashuri, program yo guteza imbere umupira w'amaguru mu bana bakiri bato ariko bahereye mu mashuri. Ariko nanone bitabujije yuko mu biganiro mu bufatanye na FIFA, mu mubano dufitanye na FIFA bizatworohera noneho no gushaka n'izindi projet nubwo baba batazifite ariko dushobora kubagezaho bakazigaho babona ziteza imbere umupira w'amaguru tukaba twabyungukiramo. Iri shami rya FIFA ryahoze i Addis Abeba mu gihugu cya Ethiopia, ariko nta makuru y'impamvu FIFA yaba yarafashe icyemezo cyo kuvana iryo shami mu gihugu cya Ethiopia ikarizana i Kigali. Gusa ubwo yaherukaga mu Rwanda muri 2019, Gianni Infantino yavuze ko u Rwanda rufite gahunda nziza yo guteza imbere umupira w'amaguru binyuze muri gahunda z'abakiri bato. Ni mu gihe u Rwanda rwari rumaze igihe rusinye amasezerano y'ubufatanye n'ikipe ya Arsenal yo mu gihugu cy'Ubwongereza, amasezerano yakurikiwe n'aya Paris Saint-Germain yo mu gihugu cy'Ubufaransa. Ikipe ya Paris Saint-Germain yo ikaba yaraniyemeje kubaka ikigo cyo kwigishirizamo abana umupira w'amaguru mu mujyi wa Huye mu majyepfo y'u Rwanda. Yves Bucyana, BBC Gahuzamiryango i Kigali. Urakoze Yves Bucyana, aho i Kigali saa 8:18 ndetse ni nayo saha iri mu Burundi. Mu kanya turagaruka ku makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Ushobora kumva BBC Gahuzamiryango kandi kuri bbc.com, kuba dukurikira kuri Facebook mu buryo bw'amashusho. Nababwira ko ikibazo twari dufite cya tekinike mu ntangiriro za makuru cyakemutse. Ubu ushobora gukurikira ugiye kuri BBC Gahuza kuri Facebook ugashakisha BBC Gahuza. Prudence Ngyumva mu kanya turagaruka ku makuru arambuye. Tujye mu Burundi cyane ku kibazo cy'abantu bakuwe mu byabo kubera imyuzure y'ikiyaga cya Tanganyika. Bamwe kuva mu mwaka ushize ntibarasubira aho bari batuye kubera ko aho bibasiwe n'amazi y'uruzi rwa Rusizi rutagira aho rwisuka kubera ko ikiyaga cyamaze kurenga inkombe. Muri iki kiganiro cya mbere turasubiza amaso inyuma turebe igitera iyo myuzure, tunarebe kandi impamvu Burundi aribwo bwibasirwa cyane kurusha ibindi bihugu bisangiye icyo kiyaga aribyo Zambia, Tanzania na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Izo mpamvu zirasobanurwa na Bwana Sindayigaya Bernard, ni impuguke mu miterere y'isi, akora ubushakashatsi kuri icyo kiyaga. Mu kiganiro cya mbere yagiranye na mugenzi wanjye Florentine Kwizera, Bwana Sindayigaya aratangira amusobanurira impamvu ikiyaga cya Tanganyika kigisatira umujyi wa Bujumbura. Ni gihe rero Tanganyika ruko ruduga nk'urwaduze 1964. Aho rero bayivuye ku mvura nyinshi cyane. No kuvuga rero iyo mu bihugu bine, kuko amazi bugiye muri Tanganyika abavuye mu bihugu bine bikurikira. Zambia ifite ibice 6, Repubulika Demokratike ya Kongo ibice 46, Tanzania ibice 41, urumva Burundi amazi n'amakeya cyane hava. Ibiko biba ngaha mu karere hose, kandi mu 1964 byari byagenze nyene gutyo rero. Izo rero ni ibintu bisanzwe ageza kubana, mugabo cyane icyiza nuko twomenye kugenda cyane twoza turikingira, hanyuma ahantu hatubakwa ntituhubake. Byo bari bya bindi bita ko ari hindagurika ry'ibihe. Nabyo nyene biraganye kubera kuko ejo bundi hariho kigwa gatoya nagize haruye imvura ugiye urateranya kuva imvura itasuye ahi Bujumbura kuva mu kwezi k'8 gushika mu kwezi 12. Nasanze yuko urugero rurengeye, no kuvuga milimetero 500 ibujumbura, no kuvuga abari nyinshi cyane. Urwo rugero rero rwashitse mu 2006.
rushika 2009 rushika 2012 murumva haheze imyaka 3 ubu rero basubiye kuza 2019 twaronse imvura idasanzwe rero byaciye bihurana no kubera yuko iyo mvura yatanguye 2018 na 19 na 20 ikazoca iherubu kandi nagomba kubahumuriza n'abanyagihugu kubera kuko iminsi yose iyo imvura iguye ari nyinshi nk'ubu mu myaka izoza izociba nkeya cyane hanyuma rusubire rumanuke ko bivugwa yuko hari igihe gwigeze kuvogera rugashika mu gisagara hagati birashoboka yuko rushobora kuzura rukahashika n'ubu ivyo ntizosubira cyane na gatoya kubera ko nababwiye yuko urugero rwa mbere rumaze kuvuga ko izi myaka tuvuge nk'imyaka 140 igihumbi n'amajana 828 kwa rwageze muri ziya bizosubira na gatoya ni hamwe baca bagira rukuga kugira ngo amazi menshi arenze ko hanyuma ashoboye kugenda ivyo rero byigwa byaciye bikogwa kuva muri ico gihe nzosubira kugera kuri urwo rugero naho imvura yogwa ari nyinshi cyane ariko rero ico mvuga nuko kubera ihindagurika ry'ibihe imvura isigaye igwa ari nyinshi cyane nk'ibujumbura igihumbi kimwe n'amajana 960 hari imvura yaguye mu 2017 yari amamilimetero 143 kuva ntiyari bwagwe na gatoya iyo mvura rero tuvuge ko ari cya kabiri c'imvura igwa ibujumbura mu gihe imvura yaguye ari nkeya cyane urumva rero ibihe turi kumwe tuteza kubana navyo turazi yuko hariho nk'abantu bubatse ku nkengera ikintu gikwiye gukorwa mu maguru mashaco bariki muri ibyo bihugu bire nababwiye cyane cyane bifise ikibazo bunyene n'u Burundi cyane cyane ubangamiwe kubera iki ubangamiwe kubera kuko abantu benshi baba iruhande ya Tanganyika kandi abantu bubatse ukuntu kudasanzwe iruhande ya Tanganyika naho mu gihumbi kimwe n'amajana 1964 ubujya ibujumbura niho habaye mugabo muri ico gihe nta nzu zariho ariko hariho inzu zo kuri port nico gituma baciye bubaka uruhome kugira ngo inzuzi zo kuri port ntizimererwe nabi rero nico gituma rero abategetsi bari bakwiye ubwa mbere kugira urugero muri kode y'u Burundi y'amazi bavuga yuko ngo nufata metero 150 jewe sindazemera na gatoya nk'umuhinga jewe ndumupima kuva n'umwana mutoya bogira urugero rwaho abantu batosubira kubaka kugira ngo ivyo nonekaye ntibisubire kuko uravye gushika ubu leta ntiraharura ibyahatakariye mugabo igihumbi kimwe n'amajana 964 ibiharuro bavuga ko Uburundi bwatakaje miliyaridi 16 urumva muri ico gihe amafaranga y'u Burundi yarafitaga n'agaciro cyane hatakaye ibintu byinshi cyane Sindayiga Bernard tujye muri leta zunze ubumwe za Amerika aho miliyoni 13 z'abantu batuye muri leta ya Texas basabwe gushyushya amazi mu gihe ibihe by'ubukonje bikomeje kuzambya no konona ibintu iturika ry'amatiyo y'amazi n'iyangirika ry'ubushobozi bw'iminara itanga amashanyarazi cyangwa umuyaga nkuba mu Kirundi byagize ingaruka ku buryo bwo gusukura amazi ibigega biri hafi aho birimo hafi ubusa kandi hafi kimwe cya kabiri cy'abatuye Texas bafite ikibazo cy'umuriro ibitaro biri ku gitutu gikomeye Texas ariko yanze gufata umuriro wayo ku minara ya leta ku rwego rw'igihugu cyose byanatumye rero ishegeshwa bikomeye cyane n'ibi bibazo bidasanzwe ingo zibarirwa mu bihumbi zamaze umunsi wa 4 zidafite amashanyarazi kandi n'ibiryo mu maduka byatangiye gukendera ibipimo by'ubukonje bidasanzwe byitezwe gukomeza mu mpera z'iki cyumweru twashatse kumenya uko ibintu bihagaze mvugana na Alain Ruvuzaniniwe umurundi uba mu mujyi wa Dallas muri iyo leta ya Texas ntangira mubaza aho ari nuko ibintu byifashe ego haracakanye haracari ingorane mugabo bisa n'ibiriko biratera imbere cyo kimwe nko mu minsi heze haracari abadafise uwo muriro mugaje nkaho merereye bisa n'ibiko birasubira mu buryo bukebuke twabonye ibintu bimeze nk'ibitangaje aho ngaho bamwe mu baturage bafata ingamba zikarishye zo gucana nk'intebe zabo kugira ngo babone ubushyuhe cyangwa se bagacana ameza aho ngaho wowe mu rugo aho uba wawe ubyifashemo gute byakugendekeye gute jewe aho narindi nagize amahirwe amatara yaraza ku munsi wa mbere amugagashitswe akagenda mugabo ndazi yuko ahatari kure y'ahomba hari abashikanye ku munsi wa gatatu batararonka amatara urumva nko muri ico gihe rero byari bigoye ko umuntu ashaka kuguma mu nzu canke nk'ikarawo baca bagira ibi byo gucana intebe ico bikoze byarateye ingorane cyane nko ku munsi wa mbere cyane kubera ari nkaho dusanzwe dusumira urumva nabo nyine nta matara yarariho
ntibashobora rero kugira ngo usume ikintu cyacu cyose coba kibikwa mu ifrigo. Ahandi henshi naho hari hugaye, ibintu byinshi byari vyugaye, amabarabara yari ameze nabi. Ico novuga rero cyane cyane nuko ubu naho amatara mu bice bitari bike asa n'ari karagaruka bakayasabikanya, bigatuma uronka nk'amasaha 2 hanyuma akagenda nk'iminota 45 agasubira akagaruka. Ivyarateye ingorane kubera ubwo bukanye, imihora izana amazi mu nzu ahatari hake yaramenetse, amazi yaciye atera mu nzu. Ivyo vyashitse mu ngo zitari zike. Ibindi navyo nabonye ni umutima wo gufashanya wabonetse mu babanyi. Nkaho je mperereye baragize imihora ku ingangurukana bumenyi, bakavuga ati jewe ndafise ingorane, hama babanyi ukazubona baraje utazi iyo bavuye, umwe wese akaza nico ashoboye akagufasha. Ubu barimo barabafasha iki? Ico novuga bariko barafasha nuko kugerageza kugarukana umuyaga nkuba. Urumva nkeka bategezwa gukora ama installation mama kugira abantu bagume baronka umuyaga nkuba. Ikindi naco nuko amamangazini yasuye kugurura, ushobora kuja kurondera ico usuma bakoresha ama generator canke bakoresha ubundi buryo. Ubu buzima burashobora gusa n'uburiko burasubira kuba ubusanzwe buke buke. Alain Ruvugazina niwe. Ubu noneho tuye mu kiganiro Baza Muganga na Yvette Kabatesi, ni ikiganiro tubasubiriramo kuko ubushize kitabashije kurangira neza. Mwiriweho neza. Uwitwa Theophile Bakinahe yatwandikiye adusaba kumubariza ku ndwara ya vitirigo cyangwa urubara nk'uko bakunze kubyita mu Kinyarwanda. None turi kumwe na muganga w'indwara z'uruhu Albin Irakarama. Vitirigo cyangwa urubara ni indwara igaragara no gutakaza ibara umuntu aba yarasanzwe afite. N'umuntu ari igikara ukabona arimo aragenda nka nyamweru. Umubiri ukora abasirikare bongera bakajya kurwanya uturemangingo tw'umubiri dukora ryabara umuntu normal akwiye kuba afite. Niba uri igikara ukaba uri igikara, noneho urwo ruhererekane nirwo rujya gusenya ryakorwa, hasenywa twa turemangingo dukora ryabara ry'umukara. Ikibitera biracyari ku rwego rw'ubushakashatsi, niho batekerezamo kuba ikintu cya heredite, niba nkabyara umwana ushobora kuyigira. Bagaba abasirikare nyirizina bitazwi neza igituma bakora ibintu nk'ibyo kurumva niho bisenya. Biracyari mu bushakashatsi, ariko tuyikarasa mu ndwara bita maladie auto-immune, umubiri wirwanya ubwawo. Uretse rero kuriya ukuntu umuntu agenda azana urubara, hari ibindi bimenyetso bishobora kugaragara kuri uwo muntu? Biterwa naho yafashe. Hashobora kuzamo urubara rweruruka cyane ubona rwose umweru, hakazamo urubara rwenda kuba nk'umuhondo ariko ukabona ko ryabara ririmo. Biterwa n'ahafashwe, niba ari ingohi, umusatsi, naho ushobora kugenda ukabona umuntu yabaye nk'uzana imvi. Harya rufata umubiri wose? Habamo ibice byinshi by'iyo ndwara. Hari ibyo bita ngo vitirigo segmentaire na no segmentaire, nizo groupe nini ebyiri. Kuvuga ngo iri segmentaire nifata igice kimwe cy'umubiri, tuvuga ifashe nk'akaboko, ifashe wenda nko mu gatuza, igice kimwe cyo mu gatuza. Hakaba ari noneho bita ngo no segmentaire, ushobora gufata amaboko yombi, ushobora gukwira n'umubiri wose. Mugenda mubimenya gute kubitandukanya se? Ni kubibona n'amaso. Ni zimwe mu ndwara zidasaba gukora ibizamini bihambaye, nubwo bihari parayere. Hari ubwoko bw'itarushyira ukabasha kubitandukanya. Ushobora gutekereza gukora biopsi no gufata akanyama gatoya ukajya gupima, ariko n'ubundi byose nunapima uri buze kubona hagabanutsemo twa turemangingo dukora ryabara. Ni indwara urayibona n'amaso yawe, ntabwo ukenera rwose kuzajya gukora bya bizamini bihambaye. Uretse iyo uri nk'iyo gushakisha izindi ndwara zishobora kugendana nayo, kuko zirahari. Kuko baravuga ngo wagize indwara imwe ishingiye ku kwirwanya k'umubiri, imwe ihamagara indi. Hari igihe usanga ufite imwe ariko ushaka wasanga n'indi. Kuriya kuntu uruhu rweruruka ntabwo bibabaza? Oya, ntabwo bibabaza. Umuntu aza kwa muganga ari ikibazo cy'ayo mabara, ari ikibazo cy'uko muri sosiyete bamubona abandi bantu, kuko kenshi usanga umuntu yikoreye umutwaro bamubona, ariko ntabwo ababara. Kereka abantu baba ahantu haba izuba ryinshi, kubera ko muri kamwe mu tumaro twa turemangingo harimo kuturinda ko imirasire y'izuba itwinjiramo. Arigiyeho cyane rero ashobora kumva asa nkaho bisa nk'irimutwika. Nubwo nabyo mu kuzavura ya ndwara dukeneramo izuba, nabwo tanga iyo miti akajya ku zuba, abazakubwira ngo arumva ameze nk'arimo akantu gasa nk'akamwokera. Unakomejeho nyine kuyivura. Iravurwa koko? Iravurwa. Ubu umuntu yakibaza ngo iravurwa igakira. Nabwo ndibuze kuvuga yego na hoya. Buriya mu kuvura buri ndwara iyo ari yo yose biterwa n'icyo ugamije.
kugira ngo ufashe uwo muntu wakugannye. Nko muri vitirigo harimo guhagarika ya ndwara ngo ntiyihute, hari kongera gusubiza ibara hahandi ryatakaye. Icyo ni ikintu cya kabiri. Cya gatatu harimo kugerageza kongera gutuma wa muntu uko sosiyete imubona yongera ikamubona uko bikwiye. Ubwo harimo no kuganiriza wa muntu, kuko ni indwara imara igihe no mu kuyivura, ariko hari benshi biterwa n'aho yafashe. Nanone icyo nacyo ni ngombwa, nk'iyo yafashe ahantu hari ubwoya biroroshye kuba wagira imiti utanga igafasha, ariko iyo yafashe aha hantu hatari ubwoya, ubwo ndavuga ku minwa, mu ntoki, munsi y'ibirenge, ku myanya y'ibanga andi hatari ubwoya, biragorana. Ariko hari abuha imiti rwose ukabona urakize nta kibazo. Akagarura rwa ruhu rwa mbere, tageti ntagaruka urugarura rwose. Iyo rugarutse rwose ni amahire, ariko ni ukugarura ku buryo bigeraho we yumva anyuzwe. Ahubwo kandi nibagiwe, hari igihe uhagarika imiti ikongera ikagaruka. Hariho nanone biza gusaba ko wongera ukamuha imiti yo bita ngo traitement d'entretien, kugira ngo tutazongera bikongera bikagaruka. Abantu bafite kiriya kibazo mubagira inama ki? Inama ya mbere na mbere ni ukumusobanurira, kuko uriya muntu uje ntabwo abataka ngo ndababara, ukamubwira ko iyo ndwara ntabwo yenda kumwica, nta kindi kibazo imutera uretse uko abo bantu bamubona, ukamufasha kumva ko atari ngombwa ko nabyara umwana nawe azagira icyo kibazo. Ukongera ukamubwira ko mu kubivura bizafata igihe, kugira ngo umufashe kumva ko uyu munsi ntabwo yaje kundeba, ejo areba undi muganga, ejo bundi ajye kuraguza, tanga inka, agira n'ibibazo n'abaturanyi kubera ngo ni runaka wagize gutya. Ariko ikintu cya mbere ni ukubanza kumwigisha, tuzamarana igihe, ukanamutegura ko hari igihe byanga. Muganga Albin Irakarama wavugaga ku bibazo by'indwara y'uruhu bita urubara. Twibutse ko dukomeza kwakira ibibazo. Ikiganiro gasanuka amabaruwa 2790. Email nayo ni bazamuganga@gmail.com. Muramukeho. Uramuke nawe Yvette Kabatesi na muganga mwaganiraga mbere yo kujya mu mikino. Reka mbanze babwira ko ejo mu kiganiro cy'imvura imvano tuzagaruka ku gice cya kabiri kigaruka ku biganiro by'amahoro ndetse n'ubumwe bw'abarundi. Noneho ijambo Yves Bucyana mu kiganiro cy'imikino. Amakuru y'imikino nyahere mu mukino wa tenisi. Umurusiya Daniil Medvedev yongereye amahirwe yo kuba yatwara igikombe cy'amarushanwa akomeye azwi nka Grand Slam nyuma yo gutsinda umugereki Stefanos Tsitsipas mu mukino wa kimwe cya kabiri mu irushanwa rya Australia Open. Medvedev yamutsinze 7-3 ku busa ku manota 6-4, 6-2, 7-5. Uwo ukaba ari umukino wa 20 atsinze yikurikiranya. Medvedev w'imyaka 25 ari ku mwanya wa 4 ku rutonde rw'abakinnyi ba mbere ku isi, akazahura na Novak Djokovic mu mukino wa nyuma ku cyumweru. Hagati ye na Djokovic, Medvedev yatsinzemo imikino 3-4 yabahuje mu bihe bya vuba, ariko Djokovic w'imyaka 33 afite agahigo ko kwegukana iri rushanwa rya Australia iyo yageze ku mukino wa nyuma, akaba amaze kuryegukana inshuro 8 zose. Naho mu karere, shampiyona y'umupira w'amaguru mu Burundi irakomeje. Ikipe ya Atletico Academy yakinnye na Vitalo, no mukino urangiye mu kanya gashize, urangira Atletico Academy itsinze igitego kimwe ku busa. N'igitego cyagiyemo mu gice cya mbere, Vitalo inanirwa kucyishyura. Vitalo iri ku mwanya wa 8 n'amanota 31, Atletico Academy iri ku mwanya wa 12 n'amanota 27. Ku munsi w'ejo Aigle Noir izakina na Dynamique, naho Les Elephants ikine na Muramvya, Muzinga ikazakina na Interstar, Kayanza United yakire Olympic Star. Ku cyumweru Flambeau du Centre izakina na Bujumbura City, Rukinzo izahure na Musongati. Ni mu gihe Bumamuru izakina na Messager Ngozi. Flambeau du Centre iracyaziyoboye n'amanota 38, inganya na Messager Ngozi, ariko Flambeau ikayirusha ibitego byinshi. Urakoze Yves Bucyana. Nanjye nongereho ko ku bakunzi ba Premier League, abakunda iyi shampiyona mu Bwongereza, rero mu kanya gato cyane Leeds irakina na Wolves. Ahangaha niho dusoreje ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba wo kuwa gatanu. Ariko niba aribwo ugifungura aho urimo gudukurikiranira, nakubwira ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko yiteguye kujya mu biganiro na Iran n'andi mahanga mu buryo bwo gusubira mu masezerano yo muri 2015 yerekeye ibitwaro kirimbuzi bya nuclear.
yahagaritswe n'uwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Naho aho ngaho muri Amerika kandi abantu bari hinga miliyoni 13 muri Leta ya Texas bakaba basabwa gushyushya amazi kubera ibibazo by'ubukonje bikomeye. Ibiganiro ushobora kongera kubyumva kuri bbc.gahuza.com. wakoze guhitamo kubana natwe muri uyu mugoroba. Twafashijwe na Mike Adley ku buhanga bw'ibyuma, byari biyobowe na Mark niyo nkuru. Ndi Prudence Ngyumva, uraraharyana imirazi nziza z'icyumweru. Komeza wirinde n'abandi. Uramuke.